Normal kan yam kana dial konti lenka roi na gwasme. An wala changa kel ka pai baro ron kina dangro di jandangro di dich. Bana jome bana jaling kel. Jo me roi mishala da jangan go te ka mal me gui kana no let kana. Ke te kare malka. Kamala mo amal ron kina dangro di wal padak. Bana jome bana jaling kel ka do badana jikan lat keje. Akan kono ni ami jiram jidit gore jen wo jende subscribe kede notification bell de je twine kami jirami te ka channel me no won gore jen wo de shar de ja to ping wasmo ko de kulo gwano de mandanen lari jowdu de je kula nena na gwaye en jodan balin gwase me ron mishala te jang na mo bana je kwen kel ka do badanen jikana lat keje gor kone lungono de kon tindiala kon lat karodi re we ka so sdande kon kelinga kwi malka ngai kon diala no re we ka so sdan tela mal meditenan tama kan kon wo ka mishalat gwas men go te ka mal lat janga chana mu rai kamatot kamadan shalat en go shama chaka toka kap ka unity state ko la mayom no gwadana kap ko metin ka jo mishalada wa gwadana tengwana tigatin ngwanin kontin tekel ka kuma kelma yadit ko ngai kona gwan won ware sharu den da kareo te ne de kon shunkel ka jang ne den kontin ti shunkel ka jang ne den kon shunkel ka jang tele karek top kan meken ko gui kan no tele malarek gui kan no gwada be benrun ba targene ke duno ko ti kare mal ka te tele malarek chicken dear ne den kontin chi shunkel ka kirma yadit ngai kon madan lat ka 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 jo mashala chala no sha ku mashare le ka la jang la SSPDF no charger le ka re wi ka warab state lo be de ni SSPDF in content re wi ka unity state biken ka join bi ka kula wan ka biken in content la nuare biken ka kula mark de winten kona tekaten kan de winten content tin welten ka win ware tinte ga tekaten te dong tekaten tok tekaten alo jen don nuare ki tarshin nuare kamayom ngai kon diala kon lat karodian ka jo ma sha kuin pin pan kana pan ka je gwa de chinaro kenetin kon la kwar ka unity state ko la wuje chal ka mayom kenishi ken disarmament ken welcome lo no kono ba me ba ka kep no of course da ko teri chicken no de kana dil no cause ken peken ka order me sha no kirme yadit wal ngai ke jen wo kirme yadit chetre wi ke juban tamam kirme yadit jana ka dubai jaka Middle East ka United Arab Emirates gwad mi te duel walten gwege je bono jen wacha da brit chabulo chere wacha ka juba ka jodan latke ko woda tong mi ngai ka mandana welel man yam chala de wojene te ke business mu te carriage ala kam mar kam so Sudan ken Jimmy Delis ala ji Arab no ko do badana dong de kan nyagade kan ya leke je la investor ken de ke ven invest ka so Sudan amana dien we ka je tong mi men dini jana long kwi dol wale ko ngai kono no kirm yadit point e chapol ka kuje mo were wejin winami ko ba wal ba ko jeke ba point de ba jo gwinyok ko de point da te ko pol pain ko kietere jwat te ka jwe medit anyok man the last day ngwat me one na kirm yadit mo ga jaga Middle ka Dubai ajen gore jen o de wuri shalga me bol mel daro da lo ngach kenete kono la de ni daro da lo ngire which der practice der jalat ka do badan der kuma der je yen kaje ngai kon mandana lat ke ka tok de man tok de wuri shal ka me bol mil che de man na kwere which ka so Sudan te ka dup ti chalat ke jen go che kwere che je de jek man yam bol mil jen cha je sanction wal nyok an kuma international community mugor jen woj be jen kwar cha gor no jen ba kwani jiga tet kwar dana te nyam kset ko on tam mesi kem yadi che bol mel che je pick ka che je le la kwar lo ka gwa den point en kira ma yadit tele election ke kuin kwar mishalat nyo de je gwano de rol tung wande ka to ga kwide nyok cha je de no go le kel ke international community de je guje no jen she legitimate ke she kwar mishiben ka do dana gor ka jaga so charge de no go dara kwar ka charge de recognize America ma ki America China Russia UK
kan wi dialen ko kien cha je de recognize ko ngai kon policy dana te wi mon jome shalat bul mel mu gore jeno be la kwer men yam gore jeno be de mi di be je la re wecha ka so Sudan be ku be je la te be wude shalga me kir me yadit be je wi ka bom ba je ko recognize ko mu we je wi ka bom ga te tera mi chro de je ke tera mbro de je mi dong bu tuk de bi ja ga re wech ka juba non ba chu ngaje no jen kwer bum bum ba je zil recognize international community so be churuj ala kwer duno chibul mel chebuto go no mo kontem right kone bul mel charge nok netin kon la janken ga charge nok bo re which ka so Sudan no a chang be wona no be di be lat core la military lo alaw jen point dong dero da gang ke de che men che de Uganda che nang re which ka juba lo gang ka je no wa she guarantee she 100% and wojen bul mel be jako nget ke le cause anytime de bul mel de je jo chantama murai kone me de bul mel ken jen do dana shi wuri shalga kir me yadi je kula real kamen go be jere which bo ko Dubai bo leptene winami be bul mel bo ko te kane te ngaja gwa kene te bo marke je ka janken ka je wan ka bil pam so be ditch be loyalty be je ka jemnen yana tama moje de ni moje ka tan yone bat chigane dial kane te konte la jaro lekien ne re content kudde ne la de pinjen ko gore jen o run mishe ku che jalat she kim yadi che jawoch and then be de mo be bol mel be dil gang barayna murai ko na shibol mel shi kwar a chang mu chaje ban wije lo te wije tama ngore do na te ka ngu te ka galot metot so she kan na we gwano bol mel belela kwer so jo me gore je en wo de yana dil ngaja gwa bol mel mu gore kwer be kume men raike tama wuri shalka me kirim yadi be je kon dun ki be ku be jalat ba je kulir ko gona isla kwer mu jidit otherwise ci bol mel che be survive tin en kwer mene mugu ko raje tama jang lat ken no te ga mal me lat ken no ke mal me lat ken la mal ron kin dang rid wel badak e sha tanya kir me yadi ken Dr. Riek Machar lat ken no ka tin lo lat ken malamo ka jo mugu ko lo gwas me no bana linkel onene tele mal me de lat tele Dr. Riek Machar tin che de men tok tele mal me de lat Dr. Riek Machar te jorten ba Dr. Machar ba je dilun ba mal mo ba je kula ya leka but mi gwich kim ya diden no ken bol mele no bi ka mal bi ken ya leka shirmenta mata janko e mal ja tin no lo telere kirme shalat tabande ngaje no rama yan ke Dr. Machar cha yen mal ko kuje mo tele me de so Sudanese de ken dir ke je e ko cha Dr. Machar cha je yen dong cha mal cha je yen tele mal mi cha yen yan ken point Dr. Machar no baneme ngode rigmdi chirgaman chalat ji Africa Union kana IGAD Intergovernmental Authority and Development ke ji international community and wo mekan Dr. Riek Machar kana konlun telemal me bro reale kare wika so Sudan loin Dr. Riek Machar jembe mal bi kula jabe so jo me gore jeno de yeneling duno ontame jang murai konte ka malaken lalken no malache ko ben mal me de la de tel Dr. Riek Machar I don't think no mal me der ten chimal so milinga no ete mal lat ke jangre which kana bonten contentere which la party ni just forget it tel mal ya teneno just karwani la social media no take mal me be te mal be no really mal is only when cha Dr. Riek Machar charge release ke detention dan te tere doare so jen ba khulu che mal jen ba khulu mal che benone so makan Dr. Riek Machar kana ko release kan official karen content rate jen ka blue hours chirka podcast makan ka kon wotere yena buga barar buga bajarar buga mal bukan la tele mishala mare wika so Sudan ngada jena mo ban mendan and ko expect tem right corner mo goro bol mel ko be bol mel goro bala ko antama jeno be ku be jalat ba which ba de yena military ka be bol mel point be kwer be ja kamne kon la military la deni amer mi cha ko in kwar cha jalat ke 2026
jan do dan dong de bol bender ko la kwar ke je mitel election tal we bol mel be pat ke je so shu man itin kont la janki entam ngai kan mandana la rode so chicken guarantee no bol mel bala kwar seng na malar ke je no je new president entam ko jaram dan ti ko am ka cha ban pin ko am kir ma yadi batel guarantee en o je ne kwar so jo me gor je no de yara mai ke je malat ka mo jang no te mal malat kene ke 18 peace agreement let ka re ke juba revitalized peace agreement ngore Canada kai kene je la mal te collapse already biata mal